Obsini milkoita. Dhaamsaan isiniif dhaama yaa dhaloota ammaa, yaa abdii heegeree biqila ganamaa. Kaayyotee jalqabii gadhiisuuf hin yaadin, ammuma facaaftee murachuun barbaadin. Fakkeenyaaf firiinuu baay'achuuf biyyee keessa galaa, achirraa hisaaqaa kaayyoosaaf balbalaa. Cinqamee sun tuuree dhandhamasaa baasaa, saniif abdiin kutuu xiqqoo baala yaasaa. Roobaaf caama keessaa kaayyoosaa hin deebisu, hanga kaayyoosaa san bakka yaade geessu. Akkasitti raahee firii baay'ee tahaa, eega cinqii meeqaa bakka sana gahaa. Garuu hundaa mitii gariin biyyee tahaa, gariin erga bahee balaan irra gahaa. Warra obse qofaatu bakka guddaa gahaa. Beeki jiruun ilma namaa akka firiidhaati, warra obse qofa kan gahee kaayyootti. Abadan milkaahuun hin jirtu laayyootti. Namoonni jaalataa akka firii firaahee, garuu firiin ammoo obsaan callaa tahee. Garuu akkan taane akka firii hafee, jettee dhiisee isaa karaa si cufee. Hebalu sallaaltee laaftutti achi gahee sitti hin fakkaatinii, rakkoo dandaheetii achi gahuun suni. Wallaahi ammatti hin arkattu firii kaayyoteetii, liqimsi tana haa gartuu garaatti. Ammatti hin arkattu firii kaayyoteetii, liqimsi tana haa galtuu garaatti. Kaayyoo gaarii.